kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mangtadrayaw kan liwliwa ada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti plano yung kindilyo ayaban di anak kaw. Ay nawaw, anya a plano nanang. Awan ka di pa'y plano yung agkalay siya. Apay akalay samot ng tibagbagayo nanang. Amuyo mo't amad-amad ti training mo itigayim ko. Agabrudak nanang. Kaano nga ron nga agkalay siya kayo ngay? Jak amo nanang. Awan samot kan ti mapasamak akalay sa. Anya? Pagpanunutak pa'y man anasayaat. Kaslaawan nga minan ti mariknak apanagayat kinidelyo. Ay nananang pangaasiyo, ta saan aday ta ti sangkadamagyo. Saan akalay sa ti priority nanang. Ti panag-abroad ko, ti priority ita. Nakaumay ka mo dito balay, Vanji. Anit masapol mo? Kuha nga mindelyo. Ibaga mo na niya, tapos saan taan mataktak. Kasapulak nga min ti kwarta para iti panag-abroad ko. Ay nawaw, at dapat intid ko akwartakin kay di napalabas alawas. Kurang day chay. Manupay ti kurang na. Sikaan naman no ti itid mo. Sapay maigatang ko may ti similya kin abuno ti nabata akwarta. Makauray mo't data. Bayadak tumatlaan kan ka no maka-abroadak. Dandani mo't kit din No apay nga min ang masapol ng agabrod ka Isumit nga rod ti arapaap ko. Ti agabrod. Mabigla nga ro, talag ti kwarta nga itid ko kin ka. Ay na, agyaman naklaunay delyo. Day takit ti kayat ko kan ka. Nalaka ka ang maasit gan. Kumusta nga yan, Vanji? Nasaya at latamat. Nakumpletong ka din ti requirements mo, Kayla? Hay, saan pa'y nga rod? Ada pa'y may sa akurang. Ay kat ilakad mo adagusin atap no maka-flight tamutan. Ay nawaw, nakompleto mo tibagin? Wan, adaintad ni Delio a kwarta kanyak, isuan na ilakad kon. Ay na, naimbag ka pa'y tada ni Delio apagdawatam. Ay kat siyempre mo na. Day tati ko na daad diskarte. No siyak, inutang ko pa'y kadagiti amok ti kwarta aginastos ko. Saan na bali tano ag-abroad ka? Dakkel to ti agsublikan ka. Makabayad kan to Sapay la kumata mapasamak ti ibagbagam, friend. Ano ang dadakkel amalita bandi anak kaw? Agimpake ako nanang. No kasta? Matulaw ti flight yaw. Unanang, hay kamaudyanan na matuloy matlaangan ti panag-abroad ko. Nasaya at mo't no kasta, tapno makaurnong kamay. Unanang, Kaano nga may ti flight yaw? inton umay alawas nanang. Dandani mo gaya man. May mayat matlaan no ag-flight kami, tapno makapagrugi kami mutan iti trabaho mi. Sa bagay awan mo nga min usto at trabahom ditoy. Nagpakada ka kadimat lang itinobyong, friend? Masapul ka di pay. Ay nawaw, di mo inbaga ka ni Delio a flight ta ita? Amo na matkit di, tanadakamat ko kankuan na nga gabruda. When angam nagpakada ka kumamat, tapno amo na a flight ta ita. Sapay manu atawan ti kontrata ta itjay. Saan amabalin nga agawid ka no kaano akayat mo? I-text kun tulangan. Saan ka mat akas ta itinobyong idikat? Jak marud maawatan tiriknak ita, friend. Kasla awanen mariknak apanagayat para itiday di adelyo. Ay unay kan, friend. Saan anasaya at ti kasta Agabrod ka laang, kastamot ti ibagbagam. Laglagi pam anidilyo ti nagpatulungam tapno makaabroad ka. Ay na, friend, ditan pagsaritaan ti may papan itiday di a tao. Siya kun ti makaamukin ni Delio.
Naimbangal daw yun, hanaton niya. Kasta mo kang kadilyo nakaw. Ni Vanji. Ay nawaw, saan anak pakada ti anak ko kung kaya? Ne, saan mo't nana? Flight na ita. Anya? Apay ngay. Awan mo tinadakdakamat na nga itagaya mong ti flight da. Imbaga na nga agabroad. Kat awan tinaibaga na nung kaarong ti flight na. Ay una, hindi ta abanjay. Urayak lang yung ti text na nana. Ang mga nung nalipatan na lang tinag-text kanya. Sumber ka pa nga raw, ta kapita. Saan na nana? Agpakadak mo't lang. Tato tagor oray at trabaho kay garden. Sige, intun maminsan langan. Agan-anad ka. Narikat matgayam ti trabaho dito'y abroad anya, Ronnie. Wala. Talaga narigat mo lang. Di pagmayatan na lang. Kadakdakkel, ti sweldo tayo dito. Makalawas ko lang ang marik na kung ti banog ko. Talaga kasta. Ngam masapol nga anong san tayo. Masaya-saya atin ti kastoy. Ngam di awan. Wanan adda tayo matan dito eh. Ang gayam. Gayam mo di kadwami tayo. Wan, ni Kayla. Gayam kan kalugarak matlaan. Kasta gayam. Apay ni Kayla? Awan mo di. Nadamag ko lang. Tayo sumot ni makikita kakadwam. Kung naklakit din no kursunadam ti gayam ko. Kat no sikat ti kursunada. Oy, friend, anya tiket asawan ti nakitak itay? Ay nga di nakitam, Kayla. Nakitak nga agsarsarita kayo manen iti dayjay aroni. Ay no, adda ka didakas na no makiinistorya akin ni Ronnie. Awan mo't kit di friend. Ngam kasla na singad kayo matan iti tunggal maysa. Amom, friend, naibaga na akursunada na ka, no? Ay nawaw, apay nga akasta friend. Gwapo matkit din ni Ronnie. Adda itsura na. Kan, natayang pa. Ay sos, ipalagip ko manen Adda tinobyom a pinanawam ije Pinas. Ay nasa na bali saan kami pa'y matanagkalay sa kinidilyo ka? Kat, anya nga ruti planom ka ni Dilio. Ay, jak pa'y amo, friend. Panunutak pa'y man anaimbag no anya ti aramida. Kaslangamin awanan mariknak apanagayak para ken kuana. Mangantan friend. Umunakan. Ay nawaw, apay, di ka mabisin aya? Basit lang matikinan mo iti agsapa. Sapay nadagsan ti trabaho tayo. Mabisinak Ngam, urayik ni Ronnie. Tagidan kami amangan intun madamdama. anya? Ay sus, awan lat ibagam no di Roni, laakanayonan. Dakas ka din. Adda tinobyom, ngam kastapay lang tar aramidam. Apay, umapal ka. Ay nawaw, anya nga'y kumati apalak. No di mo kaya't ti makigiddan amangan kanyak, umuna akon amangan, friend. Okay, no problem, my friend. Hello, Delio. Agyaman aglaunay. Tayo mawag ka, Vanji. Kumusta kan dito abroad? Nasaya atak mo't. Imawagak, tada na patig nga ibagakan ka. Ay nawang. Makapadanag ka mag... Ag-break tan, Delio. Anya. Agbrektan ko na. Wan, agsinatan. Awanan mariknak apanagayat para kan ka. Pangasim. Di mo kumaaramidon di kastoy kanyak. Di kan mang namnama kanyak. Last day to yan apanagsarita ta. Bye. Grabe ka mat, friend. Nalpasan, Kayla. Awanan parikot ko. Ay nawaw, takas lang naragsak ka pa, iti kastangar aramidam. Ay, talaga naragsak. Ngamin, mabalinan nga aklonak ni Ronnie. Ta-imbreak kumatan ni Delio. Awan mat siguro ti issue dito. Ay nawaw, katno kaano lang, idinagam mo kayo ka ni Ronnie. Makasta. Datan, Vanji? Wan, Ronnie, aklonan ka. Ay na. Agyaman aklaunay. Ay, ayatin ka unay-unay. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, ay ayatan ka matan, Ronnie.
Nagmayat ti tirik nila. Naragsak ka na di matlaan. O siyempre ituloy ang arutin ti mangan. Kalpasan na, agpasyar taman. Tapno sulit ti day off ka. Hello, Nanang. Pudno ka day tinadamak ka. Ni Nanang mat, di napaymit ko na ako mustaan na. Agsaludsod mat na nadagos. Ag dinamag di ti lugar tayo, ngayon break mo ni Dilyaw. Pudno ka day. Wan, Nanang, awan kaming kinidelyo. Ay unay kan anak kaw. Apay mat akasta. Anya nga rod ti maaramidak ngay, Nanang. Awan mat ti marik na kapanagay at para kenkwana. Saan nga iso ti lalaki nga arapa-apek, Nanang? Ag pudno ka man kanyak. Adang samat ti sa balim di ta abroad. Maam-am mo yun to, Nanang. Ay nawaw. Nakapag-abroad ka laan. Kastamat tayo ti aramidam iti nubyaw. Di ka mabutang iti kunada karma. Adayamat. Ni Dilyaw tinang tulong king ka, iso anak kapag abroad ka. Ita, ibrik mo latan akas ta di taaw. May siya ka magayam ama ng gundaway. Ay, Nanang, no awanin ibagayo, agpakada akon. Umawag ak tumanin kada kayo no sa anak abisi. Bye. Regalo para kin ka. Happy second anniversary. Ay na, agyaman na klaunay, Ronnie. Isuot mo dahil nga alahas, ha? Pudno ka di abalitok daytoy. Saan? Nangina dahil ta. Ay nawa, unak lakit din na pudno abalitok dayta ang kwentas. Peke matgayam. Una, saan mo ta basta-basta ti presyo na? Nangina mo't lang, tabayat ti quality ti materialis sa naramat. Ano kaya't mo, ipakitak ti resibo keng ka. Saan nun? Awan matlaangan maaramida. Bayam, ikatangan kanto iti balito ka kwentas no makaurnongak. Promise? Promise, iurnongak ti balito ka kwentas mo. Ay nawa, new number mati umaw-awan. Song bataklatan, ang mga nun napatid ti bagana. Hello? Awanan kay tibayin. Isumat lagayam asanin nga agpaw iti asawak. Ha? Kasino da ito eh? Saan kay ngam-am mo? Jak mitlaang am-am mo ti asawa yu adak-dakamatin nyo. Siyak laang ba't tiligal nga asawa ni Ronnie? Ay niya? Adaywam ti asawak. No di mo kayat ngay di mandaka. No kasta, adagaya man asawa na. Adda nga rod, no di mo pa'y adaywan ti asawak. Ipadiport kayo ato. Saan asyak ti kalkalabanin nyo? Tauray adda kayo di tabrod. Kapailan kayo apirukan. Oh, apay akas tatilangam, Vanji. Kasla madanagan ka unay Asino di kinasaritam iti cellphone mo Awanan ba inday di Aroni? At damit gaya man asawa na ijay Pinas. Anya? Api nga inlimod mo ti may papan iti asawam ijay Pinas, ha? Sorry, Vanji. Pinangnamnaman aklang iti manu atawan. Ulbud ka! Iso akayat kumudlaan ti makibreakin ka. Kasta kalakanakan ka, ha? Napatay ganyak ti pamilyak, Vanji. Talagang awanan kay ti bain. Kumano kay ti sangwanak itamat lang. Awan pa'y sir-serbing! At the bad news ko keng ka, Vanji. Anyamanan, heartbroken lang arudan da tao. Ano kasta? Nag-break kayon ka ni Ronnie? Wanan napatid ka no ti pamilya na kinkwana. Daytan ti ibagbagak keng ka, friend. Wrong move ka. Si aasawa mo't gayam tinangisukatam ka ni Dilyo. Ang adapay nadagdagsan aparikot ta, friend. Anyamanan dayta. Saanen amabalin nga erinyo tati kontrata ta. Agkasay kano ti bustayo iti tauhan da. Anya, ay una yan. Agigiddan matan ti parikot. Awanan agawid tan numalpas ti kontrata ta. Makabulan lang nga agtrabaho ta dito
Kumusta matibiyag idi abroad, Banjay? Makapasadot nanang. Apa yan? Nagado ti pagbababaw yak. Ayun kayam. Ayan nga, tinang isukatam kinidilyaw. Pangaasiyo man nanang. Di yu ipalagip day ka. Tida makaw kat ada ti runay itibiyag mo. Pamilyado day kay nanang. Linukunak lang iti mano atawan. Handya? Nidilyo nga tananang. Kaya't ko ang makasarita ti ex ko. Iso lang ang tinamnamak nanang. Ay, awanan ah. Awanin? Anya ti awanin nanang? Awanin ni Delio? Anya ti napasamakan ko na. Apay matadiyo yung baga adagos kanya. Naa, di ka grungam ah. Urayam ngamin amal paste bagat. Ah? Awanan tinamnamang kinkwana. Ngamin, adamot tayong asawa na. Anya? Ni Delio matay nanang. Asawa na di kadwana. Wen, isuday day ti asawa na. Nagpintas. Ayun ah, napimpintas ti asawa na ng itisika. Diya mo nanang. Mananggun daway kan tumag ngamin idida kayong pailaan. No saan ko siguro nga imbrek ni Delio iti. Siya ko matikad-kadwana ita. Naglawag a pinagkwarta am laang ni Dilyaw tapno maka-abroad ka. Idi naka-abroad ka, awanan, nakalipat kan. Dayta ti pagbababaw yak ita nanang. Awanan, naladawon day ta pa nagbabaway, tanang asawa mitan ni Dilyaw iti sa balay. Ada pa yan anak da. Awanan, ti maaramidam. At dapay nanang. Urayak ang mabalo ni Delio. Ay, awan mon banjay. Akluno mo na. Akluno, asaanan asikati ay ayatan na. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao tapno mapasaya at mulaang ti biyag mo. Laglagi pam asaan amay may sa ti aldaw. Ang mga no agpalataktokan ka dagiti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangda dry aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay pa'y adi kay matagtagari nanang. Apay ka day? Babalin ka day nga awagam ni Manong mo Joel, Lisa, anak ko. Ay nawaw, apay manan ni Manong Joel nanang. Ibagam agpasyarda mo dito ibalay. Nabayag mo nga minin idinaudi ang nagpasyarda dito. Wen tabi si damot nga rod iti trabaho da nanang. Kanayon latan abisida. Ni nanang met. Basta, awagam ni Manong Mau. Ibaga masarong karanak dito'y balay. Alawanan, awagak inton madamdama. Tapay nga inton madamdama pailaan. Mabalin mo't nga itan. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Joel na kay? Ni Lisa, bakit? Apay ka no? Anya tinyawag ti kabsat mo? Agpasyar tayo ka no, ibalay ta. Day talaga yun. Kailiw na kasiguro ni Nanang. Kano pa'y ngamin idinaudi ang nagpasyar tayo ijay. Bisyak mo nga ron. Nga dati free time ko, lagi nalaki di ha. Unay kan.
Ikam kumamot iti oras ti inam. Mawatan mo siguro ni nana. Amo na matabisi ak nga anak na. Itata si bibiyag pa iti inam. Kumusta ang kumamot alakay? Nagasat kalat tata si bibiyag pa iti inam. Sana kas kanyak. Ubingak pa'y lang kat naulila akon. Ay nawa, di tan pagsaritaan ti may papan iti day anak. At danto ano mawaya anak. Ang mga ano day tapay ti pagapaan ta. Teko nam kanya kat inawagam ti kabsat maulisa. Katwan mat nanang, Apay nga ron nga awan na makita. amangan no busy dayjay. Ay unay mutan ti kasta. Bisila akan ayon naun. Ay nawaw, anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Sipod pa'y katkasjayan ni Manong. Iti saan ngagbayag. Isublik ton ti bulod ko abiyag. Ay na, di kay man agsasaw iti kasta, nanang. Kat, day tamat ti puno alakaw. Ala, bayan nyo. Kasaritak tumanan ni Manong inton bigat. Mapanak agpalengke, iso adu magasak to, iji ayanda, tapno makasaritak matlaangan iti personal. Unak lakit din o sino ti bagbaga ni manang mo abisita. Sika magamlisa. Anyan gagaram. Kasangay ni nanang inton umayalawas, Manong. Kahit Plano ko maasurpresaan. Mangtad ka iti oray 10,000, Manong. ay nawa. Dakkel mo't unay tadaw-dawata mo. Ta surpresaan tangarod ni nanang. Ano anya tadda, isukumat anusan tayo. Manula ang mat nga iti magatang ti 1,000 ita apanawan. Planok pa iti agpaaramid iti cake na. Kan agorderak iti makan tapno saanan amasapul nga agluto tayo, Manong. Mabalin mo't nga agluto tayo itinitif amanok. Makatipid tayo pa eh. Ay saan amabalin, Manong? Ti kayat ko kat bungga ti birthday ni nanang. Anya? Iso nga isagana mo ti 10,000 tapno at damot gastusan tayo. Aywan gayam, sarungkaran nyo mat ani nanang, nang runa inton birthday na, da kayo tisang kabirok na. Anya ginangag ko lang kay. Mangtad ka iti 10,000 kinilisa. Oy, kaila ba kayo? Ay nawaw, pangusaran na kano iti kwarta. Sorpresahan mi kano ni nanang. Ni, dakkel unay ti 10,000 lakay. Dahil ang aruti bagbakaking ko na. Kasano nga rod daytan? Diyak ka mo, tikapsat ko. Lumaminsan ka. Ipilit na tikayat na. Makisarita ka manan. Tauray simple lang ang birthday party. Tinapatagkat kompleto kayo. Wan, ano man lugaw. No ipilit na nga tikayat na. Makisarita ka itinasaya at maawatan namat siguro ti kasasaad tayo. Patas ko Talagang agaba kami no ipilit na tikayat na. Feeling bus mo dito kapsat ko. Ay, makapabanog mat. Apay nga itakala ang anagaway sa anak ko. Ti kunam kanya kat agpalingki kalaang. Di magasak iti ayanda Manong Joel, nanang. Ay kat, anya nga iti kunana. Kaano ngay nga agpasyarda dito'y balay. Ay, dahi ti jak amo, nanang. Ay nawaw. Apay matakasta. Ay na, bayan nyo, nanang. Di kay gumurgura. Pagbabawian danto, dagita a desisyon da. Doa si dagla kumati ayanda. Siya kung timapan ichay. Ay na, orayan nyo nga isuda ti umay dito'y nanang. Umay tumatla ang dagijay no mailiw da kada kayo. Agkapi-kapay lang. Lisa ka anakan. Ay na, agi amanak, Uncle Goryo. Anyang kamilin tigagaram. Kasangay ni nanang inton Sabado, Uncle. Ha? Ay windag paisaw. Birth month ni Manang Victoria ita. Anyang iti plano yaw. Sorpresaan mi ni nanang, Uncle. Umay kayon to, Ado tinyog kat kinitip amanok ko. Ang mga no kasapulan yaw. Ay, pansit lang ti mailuto, Uncle. Jay daduma, nagorderak. I-deliver danto ije bala inton Sabado. Ay nawaw. Gastos sama tigasta. Gastos talaga. Ngam di bali, taadamot ni Manong Joel. Paggudwaan mi ati gastos. Di yung kaya't naglutaw. Makatipid tayo ang nagluto kayaw. Ay na, saanan, Uncle? Isupay kit di apakabanlugan.
Kas na kunak itayan, pansit laang ti iluto me. Jay daduma kat i-order milatan. Da kayo ha? Noon niya ti desisyon niyo magkabsat. Isaw ti masurog. Hello, Manong Joel. Nakaawag ka ba? Anyat masapol mo. Ay nawaw, jay 10,000 ngay a contribution mo. 5,000 lang di maitid ko. Ay nawaw, 5,000 lang? Ay unay kan Manong, 10,000 matiin balakin ka. Anya nga ron ti maaramidak mo dito lang. Ti ka ba ilan ming itid? Ay nawaw, agraman inam imutampay. Anya a klase ka nga anak. Ay nawaw, mabalin mo't nga ming oras simple lang. Ti birthday na. Maminsan lang iti makatawan nga ag-birthday ni Nanang. Di mo lang arudan makumusta. Imutampay. Ay unay kan Manong Joel. Amo mo ti ka sa sahad, May. San kami abak nang? Mawatan mo't siguro ni Nanang Layta. Agbain ka mat amanong. Ay nawaw, kunam atawan pa'y pamilyam. Di mo lang arudan maasikaso kan mabisita ni Nanang dito'y balay. Imutampay laang manang. Ha, pagbabawyam to dayta kunak tumat manong. Agkalma ka na ang Joel na kay. Makapaasar mo't ngamin dahi siya kapsat ko. Insan kon iti Gcash na ti 5,000 na daw dawatan na. Kurang ka iti 5,000, bakit? Ay nawaw, nakisarita ka kumaan na saya at kankwana Ipili naman nga ron ti kaya na. Mabalin mat ngamin nga agluto tayo, tapno saanan ang masapul nga aggastos tayo iti dakkel. Bungga nga ron ka ti kaya na. Sigurado anak orderon dahi siya. Anya, Nagadupay ka din ay bagpagana. Imutak ka nun ni Nanang. Kadyak lang nga ron mabisita iti balay. saan mat akin na imot ti kas Jacob? Diyak ka mo iti dahi siya kabsat ko. Di na namnamaan nga agpakitak pa iti kasangay ni Nanang. Jack mat makita ti kabsat mauli sa nagkaw. Uray ti ipag mau, awan mat. Ay na, no di da umay, di saan laang. Anya kumangay. Ay nawaw, itagyaga po at ita umay kat birthday kita. Sa bali mat ngamin ti ugali day di amanong Joel Nanang. Apay ka di aya. Ay na, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag Nanang. Jak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw yo. Ay nagregatan ti kastoy. Saan tayo matan ang makumplito? Di yun panunutan ti may papan iti day taabanag Nanang. Ag-enjoy kayo kit di. Kakaiso na nga ing may dagiti kukumari yo. Diyak ba't makita ti kabsat mauli sa kanakan? Ay na, saanan nga umay day jay ang kalgoryo. Ay nawaw, espesyal nga daw ti inayaw nga hindi day may. Ita niya gabaw. Ay na, na-pride ah. Hindi Imutan nakit din ni Nanang. Mabusurak launay kenkwana. Awan lang arudan oras na amang bisita ka ni Nanang. Di na pa'y maitad ti contribution na para iti birthday ni Nanang. Maganduawan ba ti kwartada? Ay na, italaang adumawatak iti kwarta kenkwana, uncle. Narigat nga min tagsapul iti kwarta itapanawin. Nubay kasta, may dalat na kumaa. Day takot nga rod, uncle. Nukas jay matlang ti ipakpakita da. Uray di dan umay. Sana kasta akanakan. Numang nagdinanang yun dayta. Maladingitan mo ito na. Maday! Oy, lakay, anyat orasan. Sa anak nga ron ang mapanbakit. Apeng ipilit mo ya. Ang mga nusap-sapulin na kanina ng ichay. Luimbaga ka sa anak ang mapan, di yun ipilit. Ay nalakay, saan kumamat akastaa? Ang mga noan niya pa iti maramidak iti dadya alisa no makita kisay. Espesyal nga aldaw ni nanang yu ita. Mayat kumaano kumpleto kayo. Nakapagdesisyon ako. Sa anak ang mapan. Ano kaya't mo? Di oras sigang tagpakita dyan. Ay nawaw. Mga Nanang. Nanang, mangmangagyo ka diti ibagbaga? Masado ta ka mga nanak ko. Ay nawaw, iti anya aga po adi kay mangangay. Tada ka di sakit tinakam tikabsat mo kanya, Lisa. Ha? Ni, apay akas tamot ti ibagbagayo, Nanang. Una, tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Saan pa'y nga imay idi birthday? Ay, kuha, Nanang. Saan nagsamot na nakailiw ni Joel?
Ay na, saan ada kayo ti ayan ti parikot nanang? Dayjay a Joel ti parikot. Dapat patagpayan ti trabaho na. Namasyak nga inayaw. Ay na, di kay agsangit nanang. Ay, nagsakit unay tirik na. Klisa na ka. Nagsakit. Awan ka di ti aramidan nyo ita, Uncle Goryo? Awan mo't kiday ka na kan. Apay ko ma. Ay ko mabalin asarong karan nyo mat ni nanang. Ha? Apay, hindi tinapasama kitinayaw. Ay, sang kadamag na nga rod ni Manong Joel, Uncle. Agsangit pa yan no daduma. Ay, kitawagam an ni Manong Mau. Ibagam ta sa rungkaran dati inayaw. Ay na, amangan no aga pa kami laang, Uncle. Nood dati parikot yung agkabsa. Agpinakawan kay kuma. Kinumabalik di yung iraman ti inayaw. No kasano nga min kat... Pada kayo ka nagbintaw. Nagadugang ibagbagam. Di mo ipilit nga gastos kayo itidakal para iti birthday ti inayaw. Di mo Joel, di namit ko na sa rungkaran ti inayaw. Papada kayo lang na nagkurangan na. Hello, Manong Joel. Busy ka ka di ita? Apay, panay. Anya tibaga. Kailiw na kan ni nanang, Manong. Anya kumita. Amok nga ada saan taan nagkinaawatan. Nupay kasta? Saan ko mga agbalin arason day ta tapno di mo umay pasyaran ti inata? Di off ko into sa bato. Kat, makaumay kayo nga rod inton Sabado? Makitan to man. Ay na, pangaasim kumamot Manong. Umay mo matpasyaran ni nanang, tanay, kailiw na kan. Anya tigagara yung Uncle Goryo. Kahit kalaing aka-istorya, Joel. May papanitan niya, Uncle. Ang damit gaya ti di yung nagkinaawatan di kabsat mo. At Uncle, saan mo't kami na makawawat no daduma? Nupay kasta, bisitahan lakta kumati inayaw. Nood dati di yung nagkinaawatan ngagkabsat. Di yung iraman ti inayaw. Kinagpinakawan kay ki di kuma. Ha? Naragragsak ti biyad, no awan ti sakit tinakam, ti kaunggan tayo kanakan. Pagsalitaan nyo ana sa ti parikot yaw, iti gasta, kat masulbar adagos. Hanggang narigat ka sarsarita da dyan, babayang Uncle. Nakasalita kung ti kabsat mo kanakan. Basita ba naglaing dayta? Nalaka masolusyonan, iso adi yung kuman padaklin pa'y, okay? Pasarabok para kada kayo, nanang. Ay, agyaman ak launa ay Joel anak ko. Agyaman ak ta sinarungkaran ak matlaangan. Pasensya kayo, nung saan kami nga imay, idi kasanga yaw. Nanang, pilito dapat pero di kayang. No apay nga men, adi kay imbay. Inururay kayo itiday tingal daw. Ang talagang namin ti parikot may, nanang. Bala, bay amon, nalpasan day jay. Tinapatag ita kat nagpasyar ka matlaangan anak ko. Hindi kailang asawam ngay. Ang dati trabaho na ito, nanang. Umayto ka no, intong day off na. Sigurado na ita. Uwin, manibo dita. Linawasin na sa lungkaran kayo, tapno di yung ko na. Ay, wala. Kaya't ko launay da ita, Joel, anak ko. Kaya't ko launay. Mayat ti isam ni nanang, kabayatan ti panagsarsari tayo itay, Manong. Nadlaw kong matlaan dito ating ko. Ay kat umay kayon tumanan agpasyar, ano mawayaan kayo, Manong. Uwin, umay kaming tumanay. Adong tinagkurakan, nanang. Ket ko ti bumawi king kuana. Ay na, agyaman naklaunay, ta naka-ameris ka matlaangan, Manong. Sang kadamag da kayo ngamin ni nanang. Aywan gayam, pasensya kan ay, tiinsawsawang ko idikin ka. Okay lang, ating ko. Tinapatag at nakamiris kamutin. Uwan, Manong. Dakkel nga agpaiso ti 10,000 adaw-dawatak idi kada kayo. Maunata ka kahit mga bungga ti kasangan ni nanang. Gaminton sumarunong. Di ko makabailan tayo akastusin natin ko. Uwan, Manong. Saanan ang maulit dayjay? Sige, pakata nga ro din. Dapat nga minti trabaho kintun matamtama. Shakti night shift ita. Sige, Manong. Di uliwayan ti umay agpasya dito'y balay, ah. Uwan ating ko. Ayun na wow.
Di ka patanagan. Ikan mininanang iti oras. Tapno saan agumurgura. Ay, wow! Normal laeng ti saan a pakikinaawatan dagiti agkakapsat. Ngam no agpakumbaba ti tunggal maysa, maala dayta iti nasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Adto yun ti kapi nga impagatang mo, dyan na kapitana my friend. Agyaman at launay, Pauline. Ayun gayam, kumusta ti budget ti trip to Thailand tayo nga opisyalis ti barangay? Naaprubaran ka di mo laang. Saan pa'y? Ngum amok ang maaprubaran to dayta. Na siya at nga ano kasta? Maatindaran tayo ti seminar ijay Thailand, kan makapagbakasyon tayo iti libre. Aywan man ah. Magagara naklauna yun, friend. Oray siyak mat a friend. Seminar in Thailand ko naman. Zero gastos pa'y, tadamat ti budget. Saan a kanya-kanyang bayad? Siyempre, adamot pundo agastusan tayo. Di bali tadamot seminar na day chay. Udno ka day, tinadamag kau dyan na anak kau. Ay nawaw, anya mananday taan na damag yo, tatang. Adda ka no mo ti trip to Thailand, dagiti opisyalis dito yung barangay tayo. Ay uwan, pudno day tatang. Ay daw, pundo manay, ti barangay ti kastusan niyaw. Kapilitan adda basit a seminar na day chay, tatang. Seminar para itay. Basta seminar para iti pagsayaatan ti intero a barangay. Masapul nga raw nga ijay Thailand ti paparan niyaw. Saan mabalay nga uray dito ilatan tapnules gastaus? Ni tatang mat, may mayat matlaang no ijay Thailand ti seminar. Tapno makapasyar kami matlaang ijay Double purpose ko naman. Ay nawaw, di kay agbaid-baid. Pundot ti barangay ti gastusin niyo para ti kakastabanag. Adda seminar ng atendaran mi ko na lang arudan, tatang. Tapno addamat maisuro mi akadagiti bumarangay. Pagsayaatan matlaang ti barangay ti kastoy ngar aramidan mi. Pagsayaatan ti barangay, wano pagsayaatan nyo lang nga opisyalis. Aday bagaken ka, Elsa. Anya dayta, Nana Marina. Adda ka no trip to Thailand da kapitana sika. Trip to Thailand. Won, makiseminar da ka numiti chay. Kadwa na dagiti kagawad nga. Anya? Nay, pangalaan da ngay ka no itigastusan da. Ay na, di mon salud-sudun no sa dinaw. Ammo tayon dayta Ay nawaw, naglukon. Kay kayat damo nga minti out of country a seminar. Ay sos, amangan mat no saan ati seminar ti gagara day jay. Amangan no rasundalaang day ta a seminar. Kastamot lang ti atap ko, balasan ko. Para seminar lang, aggastos da kiiden, itidakkel agatan. Ay sos, saan amabalinti kastangar aramidan dagita at tao. Agsaysayang dalaang itipundaw. Hay, talagang awan pagbaliwan dagita nakatugaw. Ay nawaw, apay kastabot ti bagbagam Elsa bakay. Apay ka di aya.
Adda kanumat seminar da kapitana iti Thailand. Anya? Sigurado apundo manan ti barangay ti gastusan da. Anya ti seminar o papanandaya? Dayta ti jak amulakay. Basta seminar kanumat. No anya dayta a seminar aya? Apa ang masapul nga agastos dayti dakkel para lang iti dayta abanag? Ay, dayta nga rod kat. Amumatan dagiti opisyalis tayo. Dayta lang agsaysayang iti kwarta asaan damot anagrigatan ti paglaingan da. Naimbag pa'y dagiti opisyalis da dita kabangibang a barangay. Apay magbakay? Kita kat napapintas da ti barangay da. Ngamen, nukasta nga adda seminar kat ijay syudad laeng. Wenno saan, agayab da iti umay agpa-seminar iti barangay hall. Simple, ngamno kita ti barangay da, talaga nga asinsado. No kasta ko mati ka panunutan ti amin ang nakatugaw. Di mayat ko ma. Hay, amo pay man. Nuapay anangabak da pay lang amin Maasarak amang panpanunot na pagintrisan da pay lang ti pundo ti barangay. Naimbaglangan, tanasalaw ka, kapitana. Adda ka di masapol mo, Elsa. Anya ginadamag ko? Adda ka numot ti out of town yung opisyales. Daygi ka di. Wen, pudno tinadamag mo. Adda seminar ng atendaran mi jay Thailand. Di kat dakkel manan ti gastos. Ay nawaw, kasapulan ti dakkel a budget ta Thailand mat nga rod jay. Saan mat amabalin a pagpagnaan mi? Anya seminar day taaya, kapitana. Apay amasapul nga ijay Thailand pay laang. Naggastos mat unay daytan. Dakkel ti gastos, ngam para mat iti pagsayaatan ti barangay tayo. Pagsayaatan ti barangay? Katuan mat, awan sa bali a pampanunutan mi, no di ti pagsayaatan ti barangay tayo, Elsa. Ay nawaw. Adda good news ko kan ka, friend. Pugtuak, kapitana my friend. Approve ti budget ti trip to Thailand tayaw? Naalam, friend. Naimbag man ta inapruban da. Una, tamaki seminar da kanumot lang. Ay na, kamaudyanan na. Makapag-Thailand mo laangan da tao. Finally, matungpalan ti arapaap ta makapasyari jay, friend. Sawadi ka, Thailand. Ay nawaw, nagpractice ka gaya mat, friend. Siyempre tapno adda mat ti amok, no adda ako ni Jai. Mayat day ta, friend. Ala, rugyan tan ti agim pake, tapno nakasaganan ti amin. Ay nawaw. Anong tamaleta dyan na anak ko? Ni tatangmat, anya ti mapanunot yu ayan no makakita kayo iti maleta. Agabrod ka? Ni tatangmat, siyempre, matuloy ti seminar mi ijay Thailand anya. No kasta, ituloy yun ay ta seminar. Ay nawaw, apay ko maasaan. Thailand ko naman. Makapasyarak matlaangan ijay tatang. No apay mo't nga may namasapol nga aggastos kayo pay lang itidakil agatad para lang iti seminar. Anya ko matipagparikutan nyo tatang. Kat saan nyo matakwarta ti gastusan mi. Wayne, saan ko akwarta ti gastusin yaw? Ngumpundo mo't ti barangay. Ni tatang mat, imbes ko maamaragsakan kayo. Ibusin nyo ti pundo para lang ka iti awan kas iskan na abanak. Di kay mabutang, linton madamdama ki triple ti karmayaw. Anyat makunam, friend. Mayat ti agbakasyon dito'y Thailand, friend. Kasla mayat pa'y di ti agna dito'y. Sika ano kayat mo ti agbati. Agsubli aktulaangan no adda kwartak. Ayun gayam, kita akman dagiti pictures kan video tayo iti cellphone mo. Mabiit laang taagpili akpay iti i-post ko iti Facebook. Mangiposak man iti ladawan tayo dito'y Thailand. Ayun piliyom tay mayat. Wan, di ka kadi madanagan. Pilyat tay napintas aladawan tayo. Tapno presentable akitaan. Apo, mayat tipos day di ajana Ay no, bigbigatan ba kayo? Kita tipos na iti Facebook na.
Kasla nagbalin mat at travel ti seminar nga ibagbagada. Ay, huwag nagpaisaw. Kita at dapay video dagiti lugar anap na pananda. Agasam man, day takit din a bakasyon ti pangus o saranda iti pundo ti barangay. Seminar ko na damay. Seminar? Aho, jak amua. Napandakit din nagbakasyon Rason dalaang day ta a seminar tapno makapag out of country da iti libre. Agasam man day tapos da. Day tangarod kat Nana Marina. Jak amua no pud no a seminar ti makagapo no apay anapanday jay. Kaslasan mo't ngamen. Un nga rob. Simple lang a seminar. Ngam no apay ang masapul pay nga ijay Thailand ti pagseminaran da. Mabalin mo't adito'y lugar tayo lang. Mangalad ako iti guest speaker. Makitam day ta akinalaeng dagiti opisyales nana. Ay, rimwaren ti pudno akulay dagiti tattao nga imbutos ti kaadwan. No maminsan mo't ngamin dagiti butante. Basta sikat, sige damat asige. Kasla di damat agpampanunot anasayaat. Ay, anya nga ita, sayang ti tax abay bayadan tayo. Wan, saan nagtrab-trabaho? Ngam saan lang ngamin at isweldo tayo ti adda tax na. Ay, pudnutan ako nayo, nana. Uray awan ti permanente at trabaho tayo, agbaybayad tayo latta iti tax, taado ti klase ti tax ako nada. Value-added tax para kadagiti taxable goods and groceries. Kanda dumapay ang masapsapul tayo. Una, inayon mo pa dagiti bayad tayo, no kasta mangala tayo iti papeles iti government offices. Nagado ti source of fund ti gobyerno, nga masaysayang lang, tasabali mo't abulsa ti papapanan ti kwarta. Day tangarod kat, nana. Adalat ta dagiti matinong opisyales. Manmanuda mat. Masapol ang maamuan dagiti masaknan ti kastoy ang mapaspasamak, nana. Saan amabalin nga agul ulimot tayo laang? Elsa bakay? Abakas di mo tantipos mo iti Facebook. Apay? Da kapitana dyan sa mo ti patamaam. Aywan, talaga apara kadakwada day taapos lakay. Agraraman dakit dia? Kasalanod ang randa ka. No mapasamak day ta, di amu tayon, guilty da. Mayat matlaang no kontraan tayo dagiti kalukwan dagita nga opisyales. Awan kit di babaing da amang igasgastos iti saan damot a kwarta. Sa bagay mo't kiti Tapno amumot lang dagiti kalugaran tayo. Ano niya ti mapaspasamak iti pundo ti barangay. Wan, saan mo't amabalin nga agsaysayang da ta saan damot a kwarta day ta? No agul ulimag tayo, awan lat amok ditan. Dumakkel ti ulo dagita buaya. Si kakit di mo't bakit. Pudnumat lakay. Buaya mo't gayam ti daduma anay butos tayo. Ni, apay akas sa tilangang friend. Kasla adda na dagsen aparikot mo Ay, makapaasar mo dayang Elsa. Ay nawaw. Apay ni Elsa. Di mo nabasa ti impose na may papan iti seminar tayo dito'y Thailand. Adda inpus na aya? Adda, awan ka no ti babain tayo amang igasgastos iti saan tayo mat akwarta. Ay nawaw. Nangalaan na mo't ititurod na amang ibagbaga iti kasta? Day tangarod, pabida man nga minun. No kayat na mo't ti free travels, di agtaray mo't nga opisyal intun sumaruno nga eleksyon? Una, agsaga na day jay ababay. Urayin na, ti panagawid tayo. Kumusta ti seminarya o balasiw tao dyan Ay, makapabanog tatang, ngumayata na enjoy ko matla. Muyo ka day. Hada kayo ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ti-post ka din ni Elsa ti dakdaka mati nyo tatang. May sapay day jay. Nabasak nga rod ti post na kat talagang agpakalaing. Dakil unay mo gamin ti budget yaw. Para seminar lang, masapul nga iti atayo alugar pay. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga importante matlaang dayja a seminar tatang. Para matlaang iti intero a barangay dayjay. Buin tulong yulat ta kuma kadagit agkasapulan, di mayat kuma. Naasar dagiti kalugaran tayo.
nakita dati impos mo iti Facebook mo. Nagadungaan mo dagita at tao. Imaya, tanapatid ti bagakken ka, Elsa. Anya dayta, madam? Mabalin ka di nga i-delete mo ti impose mo iti Facebook, ah? Saan anasaya at abasta mangi-post kayo iti kasjay? Apay, mabuteng kayo ama amuan mitipod nung araramidan nyo iti pundo ti barangay tayaw? Awanan ka itibain amang ibaga iti kasta kanya. Saan lang asyak ti agreklamo, madam? Adu kami. Kan saan kami nga agsardeng aging gaarumwar ti pudno? Anya? Saan ang mabalinti kasta nga aramidan nyo? Agsaysayang kayo lang iti pundo. No kasta, napan ni Jana iti ayan niyaw. Ay, wala na. Ti kayat na kat i-delete ko kano ti post ko. Ay nawaw, di mo patpatyon ti bagbaga day kaya babae. Feeling busmaden ah. Mabutang lakit di day chay, nana. Karbangan tayo amaamuan, no anya ti pangigasgastusan da, wano pangus-usaran da iti pundo ti barangay tayo. Pudno launay tanakunayo, nana. Ituloy tayo kit dilata at makisarita iti opisina dagiti masaknan inton bigat. Kayat ni Bridget ti sumurot inton bigat. Ay kat isurot tayo, anana. May mayat kit di ano adu tayong agreklamo tapno maalarma dagiti awanan baen. Katsapay la kumata tumulong ti tao anam namaan tayaw a makatulong iti parikot tayaw. Ano dyan ang pagsasaritaan nyo? Grupo kung kunayo, Mat Elsa. Grupo may matalakay. Grupo may amang kontra iti kalukwan dagiti awanan baen nga opisyalis ti barangay tayo. Saan nyo mat siguro apakaisagmakan deta pakay? No adadakas ama pasamak kada kami, amu tayo na. Adu kami matkit di alakay. Kasapulanan nga agsao tayo, tawan ti mapasamak, no di tay kontraan ti kalukwanda. Okay, bakit? Mayat magkididay ta na panunot nyo. Barang adda ti pagbaliwan da. Matalaga naklaan, tamang ano day tagad iti pakaisagmakan tayo. At dama isagmak ti lugar tayo, no dagiti buhaya ti agare, lakay. Kasano da ito yan, friend? Uwan nga rod. Diyak kaya ti maibalod. Ano na iti aramidan tayo? Anya nga tano agpatulong tayo kadagiti amamu tayo. Ado matindag iti gumurgura kada tayo. Wano saan? Agin sa sakit tay latan. Anya nga iti baga tayo kadagiti tattao. No agdamag da may papan iti seminar tayo ijay Thailand. Agulimak tay latan ah. Saan mo't amabalin nga agulimag tayo latan? Amangan no panunutin da agilti tayo. Ay, Jack amon friend. Basta siya, Jack kayat ti mabalod. Hay na, kamaudyanan na, maaksyonan matlaangan ti reklamo tayo, nana. Wag balasan ko. Naimbaglaang tadalat tagayam dagiti matino nga opisyales. Sapay la kumata agbaligi tayo. Iti kasta ket madusa dagiti rumbang amadusa iti pagbaludan. Iso na laang tano agin sa sakit damanaan. Amangan no saan amay balod dagiti awanan baen ngagsaysayang iti pundo. Pudno dayta, nana. Oray iti national level mat ngamin ket aglemeng dan. Wan nga raod agdrama dan tumanaan. Nupay kasta, ituloy tayo latta dayto alaban, nana. Di tayo ipalubos nga utwanda tayo dagiti tattao asuswilduan tayo. Sa bagay, no pagtitinulungan tayo dayta, dakkel ti tsansa ngagbaligi tayo. Wen, adda Diyos ang makakita ka dagiti mapaspasamak, nana. Ay, nawaw! Ibutos tayo, dagiti opisyal nga amu tayo ang mapagtalkan. Kat no adaman makita tayo nga anomalya, di tayo agbutang amang kontrata karbangan tayo dayta. Nang runa no kamalimutan ti araramiden da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Day talaang ti umay mo ibaga, Marilorna. Ti may papan iti nobyom anam-amom iti Facebook. Wen Marisisa. Kita man tiladawan na, Mare. Ay ko. Awan tin naisip ko aladawan na iti cellphone ko, Maray. Okay. Nakita yo ka din ti tunggal maisa iti personal, Mare. Naminsan laang, Maray. Idi nag-restaurant kami iti syudad. No kas na nga rod, di mo pa'y nayam-am mo ken ni Tata Ador? Day tati saan pa, Maray? Among ka day. Inikanak iti pagplitik idi nagsabat kami iti syudad. Oo, di mayat. Saan ka unay anagastusan? Saan, Maray? Isumot laang ang tinagbayad iti kinan may. Ay, galante nga rod, ano kasta? Pudnutan ako na, Maray. Managparabor day di atao. Nagasatak-launay kinkwana, Maray. Yung kita amare, ang mga nugundawayam ti kinaimbag na kan ka. Hello, Dilio. Abe, kasta ti tono ti boses mo. Ada ka ti parikot mo? Diyak amo no kasano nga ibagakeng ka. No, da ti parikot mo. Ibagam lata. Abangan no da may tulong ko. Ni tatang ngamin. Ape ni tatang mo? Na ospital manon, kadakkel agat ati kasapulan may. Ada kanu nadagsen asakit na. Kat no saan amasigod. Amangan no isunti ipatay na. At da ti kwartak ditoy. Manuti ka sa pula nyo aya. Ay nawaw, saanen Dilio? Nakababain mo't no si kapay lang ti aggastos iti pang pa-ospital ni tatang. Okay lang kanyak. Nubya ka may. Rumbang lang nga tulungan ka. Sigurado ka? Wen, isen mo lang ti Gcash number mo. Taisen ko ti kwartakin ka. At damat siguro pangikas autam dita. Adamo kide. Agyaman aklaunay Adelio. Agpakada ak nga rudan ta aginanaak pay. Ag-message kan tulat ta no maisend mo ti kwarta. Ay nawaw, uto-uto mo gayam day ki Adelio. Basit lang ang adrama, patsyan na adagusan. Sa di naman ang tilakad mo si Galorna. Ay, saan mabalin ang maamuan ni tatang ti maipapan iti kwartang ensin ni Dilio? Amangan no isupay ti mangibuking kanyak. Ay nawaw, okay ka lang ka ti Lorna. Di mo matsungbatan ti sa lunsod ko. Ay, kwa tatang. Ada ilakad ko iti sentro ita. Anyang oras ti panagawid mo? Diyak pa'y sigurado. Mamnikat ka din. Saan pa ay tatang? Mga anak tulat tayo jay Nanginan sa amot tila ako dayjay. Siya kun ti makaamo amang ibirok tatang. Inakong. Naikasaot mo ka titinsin ko ang kwartakin kalon na. Wan, naalakon. Nasayat mo't karon no kasta. At ka di pa ni tatang mo yung ospital? Wan, saan pa'y nga rod ang nakarwar? Mabali na makasarita. Agkakapsot mo nga rod. Mangisag kan to nga ron itiladawan na ha. Wan, makita inton madamdama. Di mo liplipatan tag-message kanya. Tapno ang mukmat no kasano ti kasasaan ni tatang mo. Wan, di ka madanagan. Mausar itinasaya at aba nagtikwarta nga inted mo. Agyaman nakmanen dakkel atulong ti kwarta nga inted mo. Awan na nyaman na. Basta siga. Aday ta, naisuot ko ti bestida kan boots a ginatang ko iti sentro iti kalman. Bagay ko gayam ti kastoy akawis. Ay nawaw, dahito ti isuot mo ang mapan makitangdan, Lorna. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayo ang mapanak makitangdan tatang? Sa dino nga ron ti papanam. Ada tilakad mi itigayam ko ita. Sa dino,
Ipadas mi mamati ag shopping. Anya. Agpasalon kami laang no dapay oras. Sigurado arabiin taon ti panagawid ko. Nangalaam nga iti kwarta gastusan nyo. Ada ti kwartak dito anya. Awon gayam. Ikan kayo iti 1,000. Tapno ada igatang yu iti merienda yo. Para kada kayo reta tatang. Nangalaam iti kwarta. Awanan ti adu asa utatang. Sige, agrubuhat akon. Da kayo matan ti makaam mo dito balay. Ay nawaw, kasta ti badom amakitang dan, Marilorna. Saan ako na makitang dan, Maray? Anya, sa dinong arod ti papanam. Mapantag shopping, Maray. San ang mabalin, Mare? Sayang ti may sang aldaw ko. Bayadak ti tangdan mo iti may sangal daw, Maray. Ha? Alan Maray, pangaasim takadoan nak. Itangal daw laong matkit de. Diyak pa'y sigurado no umanugot ni boss. Makisarita ka anasaya at kinkwa na, Maray. Di ka madanagan. Takas ko nak itayon. Adat itid ko akasukat itangdan mo itangal daw, Maray. Di uray times to ti itid ko. Oh, dilugi kan, Mare. Lugi? Ado ti kwartak, Maray. Si kaki dimot. Nag-text ka din ni Manang musulingkan ka, Dilyo, anak ka. Saan mo't nanang? Apay ka de? Jay utang mo kanukan kwa na. Kaano abayadam? Sapay on kwartak ita. Ay nawaw, pangipipanam iti kwartam. Ay kanayon laangan nga awan kwartam, kat agsusweldo ka mag. Ninanang mo't. Ay agtal na ka man, Dilyaw. Amok amamindwa iti makabulan no agsweldo ka. Ibagak man layan tapno di kay agduado kanyak. Ipagam ngamin at apno amumi mag... Nang tedak iti kwarta iti nubyak nanang. Anya, inig kam iti kwarta tinupiam, anam na minsan laang anakitam. Masakit ka nung aron ni tatang na. Ay kat i-confirm mo ano pud no ang masakit ni tatang na. Ang mga nudi mo amaw, kat is-is ka man nakagaya man dayjay ababae. Lorna, sa dinutayan mo ita. Adaak dito ospital, Delio. Apay ka day. Anyang ospital nga minun tinaka-confine na ni tatang mo. Apay ya. Sarong garak ko ma. Ay kwa, Delio. Si kaki dimot. Uray di kan umay. Isupay ki di apakataktakam. O kilaang mo't kanyak. Kaya't kumot asarong karan ni tatang mo. Nangruna pa ita ako ng ospital. Saanen, tamang anong ma-discharge matlaang ni tatang itaalawas. Okay. Awanan ibagam? Agpakada ako, tanay. Masapul nga si kasuwak pa ni tatang ko. O sige, umawagak tumanan na mawaya anak. Agan-anad kayo dita. Asino di kinasaritam iti cellphone mo itay, Lorna? Tigayam ko, tatang. Kanya tagsaritaan niyo aya. Apay masapul nga umadayo ka. Ti maipapan iti tangdan mi, tatang. Matlagayam. Apay masapul nga umadayo ka no tangdan laang gayam ti pagsaritaan niyo. Ay nawaw, nakapsot nga ro ti signal dito yung unag, tatang. Iso aya. Ay na, awanan ti adu asaludsud. Ada tilakad ko ita, iso adi kay manaktak. Kaano lang iti nag-shopping kayo? Ita rumor ka manan. Awan ka din ti planom amakitangdan. Para laang kadagiti awan kwarta na day tatang. Anya? Kahit sinarungkaram ka di mo ilaang ti amatinobiam ana ospital, Dilyaw. Saan pa nga ron, nanang? Ay nawaw, apay ngay. Di mo't nga ron kahit ni Lorna mapanak ijay. Isupay ka no apakataktakak. Kan may sa, dandan ni ma-discharge da ka no yung ospital. Asino ta nag-text kan ka? Ni Lorna, nanang. Anya manan ti kasapulan na. Kwarta manan. Salsaludsudan, nano at da ka no ti kwarta. Tama discharge ni tatang nakit kasapulan da ti kwarta. Ay kita Adilyo. Tiyan niya, nanang. Apay, di ka makadlaw. Di ka maawatan. Ang mga nukukwartaan nakalaang day a babae. Na minsan laang anagsabat kayo. Saan ka day? Wan. Sakbay amang tad ka iti kwarta. Amumpay ti pudnaw. Di ka agbalin abulsag, gapulaang kan ayat. Tamangan no day tantaw, ti pagsangita. Mangantan, Marisisa. Marisisa. Maray, okay ka kadilaan? Ha?
Ay, uwan. Aw, pinaklaan nga rin. Apay nga rod akasta. Kasla na unag ti pampanunutan. Mas daawak lang amin, Mare. Anyamat ti pakasdaawa, mare. Kasla di kamot maibibusan iti kwarta. Ah? Talaga asaan, mare? Pangalalaam iti kwartam ngay. Kanayon nga ilibre na. Si kakit dimot, mare. Amumot siguro na. Apay akasta ti panag-isa mo, Mare. Di mo ibaga at tinobyong ti source of income mo. Shh! Kontrolo matabusis mo, mare. Kas makitam kat adu ti tao. Kasano no mangagdata ibagbagam. Ay, makapaawan ganas ti mangan dito eh. Nagadulakit di nga ibagbagam dita. Mangantakig din. Apo! Umayak man! Yuhu! Umayak man! Sino ka? Anyo ti masapol mo? Naimbagngal daw yo, tata. Nadamag ko dito'y kano ti balay ni Lorna. Aywen, dito'y ngaron. Ngam awan ti anak ko ita. Remorda manen iti kayem na. Da kayo ka dito aman ni Lorna, tata? Siya karon. Sumunod ka. Kan agtugaw ka ba eh? Agyaman anak, tata. Ita, anyo ti masapol mo ita anak ko? Siyak tinubyo na, tata. Nubyo? Wala dagdagamat na kanya kakasta. Kinapudno na. Imayak dito lugar yo. Takayat ko amaamuan ti sungbat ti ado asaludsod ko, tata. Ti ko na nilor na kanyak kat masakit ti amana. Di maudawat pa iti kwarta kanyak. Ay nawaw, masakitak ka no? Kat no sa anak mo't ala ospital. Napigsaak pa'y nakong. No kasta nga rod. Inulbutan nak ti anak yo, tata. Naimbaglaangan. Tanabirukak ti balay yo. Adda ako ang tatang. Tilyo? Siyak nga rod, Lorna. Anya ti aramidam di ti balay? Imayak tagsingira. Ay nawaw, agsingir. Awan amok nga utang ko ken ka ah. Isublim ti kwarta nga intid ko keng ka. Apay ko mga isublik kat inted mo nga rod. Inulbutan nak. Ti ko nam kanyak kat masakit ti amam. Ngamsaan mo't gayam. Pangasim ah, tadi mo dadaulan ti aldaw kaw. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Kundited ka, intun kwan, agsingir ka. Kalukwan, dilyaw. Jak ibalubo sa lukwan na kasino man. Sa anak agsardeng, aging gamay sublim ti kwartak. Tandaan am data. Nakababain ka, Lorna. Jak ngamin amo ang mapasamak ti kastoy tatang. Nangalami ti kasta kinapuskul ti rupam. Tatang, Agasim nga ita inraman nakpay ti kalukwam. Awan ti amok asakit ko. Ngamapan mo kiti ibagbaga ala ospitalak. Ay naapo, di ka mabuteng ama ibalon. kusa mo nga inted ni Dilyo ti kwarta. Saan kumat a pinilpilit di tao. Wen, kusa nga inted na ken ka. Ngam nalawag mo't ang nagulbod ka ken ko ana. Isumat lagayam nga to ti kwartam. At damat gayam ang tilukluk ko matao. Naurnong tayo dito ita. Tapno pagsasaritaan tayo ti parikot iti nagbaetan nyo, Delio kan Lorna. Ala, sikat ti umuna ngagsao, Delio. Gaputan nagtalaga ken Lorna no biyak. Nang te dakiti kwarta ken kuana kapitana. Adtoy dagiti resibo ti kwarta anaala na kanyak. Dakkel met gayam agatad. Wen kapitana. Naurnong deta. Nagtalaga ken kuana tanubyak ket ngarod. Ti amok ket pudno a masakit ni tatang na. Isu asa anak ka nagduado anang ted. Kat, anya ti kayat mo ama pasama kita, Delio. Isubli na ti kwarta kapitana. Ay nawaw, apay nga ipabayad mo ka inted mo nga rod. Kusa nga inted mo ti kwartam kanyak. Saan kumot nga inutang dayjay? Nang tedaken ka, tate amok ket pudno ti bagbagam. Jak amo na ito lang gaya mo ti kinaulbod mo. Isublim ti kwartak tapno malpason ti saritaan. Iti anya aga po asyak ti akparikot ita? Sika tinangtod, ita ipabayad mo. No saan mo bayadan, paibalod ka. Anya? Bidot nga minti naramid mo, Lorna. Gaputa na singpot ti nobyom, kandakal ti panagtalagnakan ka, ginundawayang batan. No siyak ti sika, may mayat no agbayad ka laangan. Mabalin ang maibalod ka iti kasta, ngay naramid mo. Kumusta ngay, Delio, anak ka? Anya tinagsasaritaan niyaw.
bayadan ni Lorna ti kwartak, nana. Nasaya at matno kasta. Loko day jay a babae. Adamot lang bitot ko, nanang. Nagtalaga kadagos ija tao. Inton sumarunaw, amumot siguro ti aramida man niya. O, nanang. Pilya ka na imbag ti babaeng ayat. Tapno sa anak ama ilawlawan man rin. Kasta di mo sayangan ti oras mo iti babae, kasta ti galad na. Mabalin ka di pa iti makitangdan iti boss mo, Mari Sisa? Mabalin mo't, Mare. Isarrak nakman, Mari. Hay, una yun, Mare. Kumporme mo ngamin ti kalukwan nga aramidam. Diyak mo impagarup amatiklo ak, Mari. Awanin na. Masapol nga agagat ka, tapno mabayadam di utang mo. Kapilitan, Mari. Kapilitan ng aggagutak. Diyak kaya ti maibalot. Ay, makapabandog mo ti kastoy, tatang. Ay nawaw. Di ka agreklamo dita. Tabasol mo mutla yung naapay akasta ti mapaspasama kiti biyag mo. Aginggat kaano nga agbaybayad ak iti utang ko ngay, tatang. Awan sa bali a pabasulam. Tabunga day tati kalukwan nga ramid mo. No, amukla ang akastoy. Awanan! Nalatawan day ta pa nagbabawim, Lorna. Mangan kagid din. Na makitangdan ka manen. Isupay nga ibayad mo iti utang mo tapno malpasen. Ay, nawaw! Ay, wanam ti panagtalak ti sabali a tao ken ka. Di mo gundawayan ti kinaimbagda. Tapno awan to ti pagbabawyam intundumtang ti mauding aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.